ayatin ka unay, mayang. Sapay lang ko mata sa anak apaayon. Ha? Amom ka di, asipod pa agayata kun ken ka. Iso na lang, takastaw na yabain ko ken ka. Pedro, Di talangan na danak iti turad na mangipudno ken ka, iti napudno nga ayat ko. Sapay lang ko ma, ta sa anak apaayon. well, saan ka matapaayan, Pedro? Iso na lang tay kanak kumaitinaan anay a panawan tapno agpanunutak iti husto. Ha? Sapay lang ko matamaawatan nak. Makaawatak mayang, basta sika. Saan mo ko maaliplipatan nga ay ayatin ka unay-unay. I love you more than you pay. Apay ngamin aya, saan mo akayat ni Pedro, friend? Uray awan dona. Mas kay kaya tagpay ti matay. Ngam ti makiasawa ak itikasken kwa na. Diyos mio marimar. Anya? Ay, unay mo dahil ano pa nagsasa umare. Katuan mat. Tila nga na pay lang. Jakon kayat. Bungal alampong anangisit. Sakit. Kaslasaan nga digdigos. Anya? No bilang ta si Kati Arman na. Kayat mo mat nga ta. O diba? Saan? Ay, kwa. Nagalas man ni Pedro. Saan ko lang amay diretsuken kwa na. Gaputadyak mat kayat ang mapapainan. Kan mapasaktan tirik na na. Apo, unay ni mayang, lukas na timbaganakin ka. Ngaron, friendship. Akala mo naman kung kagandahan. Sino ngay nga roti kaya no, di na kaya ni Pedro. Diyak manamuken kwa na friendship. Adda siguro ati kayat na sa Bali. Angam, saan ani Pedro? Takuna na nga rod. Naalas ka no tirupan. Anya? Paimanta bagbagaan to. Uremat saan na kaya di tao, kat saan na kumabot ng bagbagad kasta. Ay man Kasanon, no saan laang asyak, tinakaibagaan na. O, sakit idaanon da kan ni Pedro, o di masair mo't Ay wan no makaoyaw mo't ni mayang, kunam no asino, kapintasan, maulawak Mildred. Oy, naimbag ta imay ka Ramon. May liwag namin kan ka, so ngay mayak nga oray rabi. Kumusta ka matan? Katkastoy napintas lata. Kan agur oray akanayon nga umay ka sumarungkar. Apaw! Anyat kaya't mga asawan, mayang. Ala, saan kun apabayagan ti panagdatdaton mo kanyak? Aklunan kan Ramon. Jakmat ngamin may libak nga gayatak matkan ka. Kaya't mga asawan, agayan ayatan. Agyaman ako na mayang. Siya kung ti kararagsaga na parswa di ti lubong. Gapo iti panangaklon mo kanyak. I love you very much. Anyat ko na, agayan ayat kayon kani Ramon, mayang. Wen! What the hell? Oh, apay, saan ka kadi apabor ka ni Ramon? Sana talaga. Anya, apay anak ko namday ta. Amok ngamin ti ugali ni Ramon. Malaksit iti kinamanlugal na sadut pay. Anya, ay unay kamatan, judgmental kamat. What? I'm not judging you now. Ibagbagak lang matiyamok may papanken kwan. Anya, makapasair kamot itirik na Saan mo't asikati kaayan ayat na tapno ibagam ti kasta? Hawan sir bimagayon. Anya? Di ta ka man laangan. Shame on you. Kayat mo asawan, agayan ayat kayon kundi mayang. Wala na. Inaklon lang matay. Ay, nasaya at agaraw no kasta.
Kat itapay laang agkagagot ka tapno makaurnong ka. Ha? Iti kasta no addan to ti plano yaw ngagkalaysa o di adda ti usarin yaw. Uwan ka rin na. Wen kadinana kung kunam katonggal lumabas sa kijay balayaw adda ka an nakarelax ijay indayaw nga agsilsilpon. Di na naman. Saan kayo mat ngayon oras sa lumablabas? Anya? Trabaho akmat na na. Saan nyo lang ang magkita? Anya? Nagsaritaan yun ka ni Ramon nga ag-live-in kayon? Wendo na. Kay, manugot kamot adagaws? Siyempre naman. Pag mahal mo yung isang tao, you can sacrifice everything, di ba? Anya? Ayunay kan mayang. San ka kumamot apadalos-dalos iti desisyon mo? Think twice ako nada. Anya? Ibagbagak da ito kan ka gaputan na padasa kon. Ide, padalos-dalos ti desisyon ko. O anya ngay ita, awan mo't lang ang tinagbayag, kadagiti inay ayat ko iti kasta unay. Ay, walang forever kunada nga raod. Anya? Nang runa, no agay ayat ka iti tao nga awan freedom na. Ti tao, pamilyado ti kayat ko asawan. Saan ba't ang pamilyado ni Ramon? Si Kakit Dimot. San nga road, ngam ti kayat ko asawan, agpanunot ka iti mamin adaw. Sakbay ka nga agdesisyon, tanagrigat ti mayaw awan. Ay, napadasak daytan. Oh my gosh! Kaya't mo asawan, may sa ti pagigyan ng daramon kan may yang ita, friendship. When friendship, adda ka no, ti nagabangan da ijay sentro. Niya? Ay, Diyos mio, Marimar, danga da jamayang. Ay, true, when nga rod, friend. Nagayat lang aruden, iti pala man nukalmet. Ay na, naku namon, friendship. Awan mo't laang tinagdumaan, ti manugal, iti tao nga awan freedom na kunakmanen. Saan man alay tati bagbagam? Tama nga lumalagip mo manen, ti kayan ayat mo a pamilyado. Nga awan na pulos panawin na ken ka, ang mga no agrungab kan tumanen. Ay, si kamot, saan mo't Kala. Sa pala ko mga rod tagbalbaliwan ni Ramon iti vision Itang agdendinadan ka ni Mayang, awan panunot na. Oh, danga talaga. Ay na, si Kamot gayam ti masabat ko Mayang. Ay na, pasensya kan Pedro. Awan panawon ko ang makisarita kan ka. Ha? Kan Maysa, amumat siguro nga dan kaayan-ayat ko. Saan aya? Uwan. Amo ko nga agayan ayat kayo ka ni Ramon. Si Kakit Dimot. Nasaya at no kasta. Iso amang sapol kamutan iti sabali nga armang. Saan asya? Tagdandan na kamin ka ni Ramon. Maawatam? Uwan Mayang, mawatak mo. Nupay kasta, sa anak agim murakin ka. Anya kamutan Ramon? Nagmalmalumak anapan nagtrabaho. Napambanaw ka? Ngam sumang peltak, siyak pa'y laang ti aginaw, agluto, kan agdalos dito'y balay. Unay ka na ya. Noon naman ka, aginana ka. Anya, Saan ka na kasta sumanaw ka? kasta ti ibagam kanyak. Anya aya ti inararamid mo, tanagmalmalam apulos met nga awan na aramid mo dito'y balay. Anya? Nagsilselpon ka manan? Day tamanen online sugal ti inararamid mo? Ay napangaasim kumamot aramon, taagbalbaliw kan. Anya ka rin na kitang ibagbagam. Pangaasim man, tasaan kang agar aramid iti rason tapno agbabawi ang nakidanakan ka? Sinalbag ka kitde. Anya, agparikot kay tan. Day tati bagbagakitikan kamayang. Ha?
Nandiyan tumat kami na Ramon, aman lugal ti pinilim. Anya nga ita, naglosyang kan, gapoy ti konsumisyon mo ken kuana. Wen nga rod, friend. No ni Pedro ko pati pinilim, mayad ko mati biyag mo ita. Ayun, yung santa na pagsalita ni Pedro, tanatalan ti biyag na. Nangro na ito, ta umadanin, ti pa nagkalaysada. Ha? Sino nga iti kalay sana? Eh Marga, tayo anak ni Nana Basyang. Kasta ka di? Ay, sana all nga rod. Ano kasta? Dayta, agpatingga ka lang iti, sana all, sa balin tumat ngamin ti pinilpilim, danga. Apay nga wat ti Basita Caldero. Nangipanamanan? Ah, Sa dino ti nangipanam ko na! Sikalaang matitao dito'y balay nagmalmalam. kwa, Anya nga iti pagluto kita. inlakok. Anya? Inlakom ti kaldero a paglutlutuan ta? Uy, imay ngamin ni pare dino itay, kat siningir na iti utang ko ken kwa na. Awan mo't ngamin may bayad ko, so inlako ko na. Anya? Sa dino ti nangipanam iti kwarta nga inutang mo kan kwa na. Kat awan matintad mo kanya. Pasensya ka mayang, naisugal ko. Anya? Online sugal. Kunak ngamin ng mga abagak ng pulos mat. Anya? Nay, anyangay. Inla ko na ti kaldero, gapula ang iti online sugal, isaw. Ay na, Diyos mayo marimar, pakawanam. Uwan nga ron. Diyak amo na niya't aramidag kan kwa na tapno ang balbaliw. Ay na, friend, mom, ti sugador nga asawa, kasla babaero mutlaang dayta. No rinugyandan, ay narigatan nga ibatan, wenno baliwan, kasjay dayta. Ha? Ay, kita ama, tamangan no saan tulaang akaldero ti ila ko na, gapulaang iti sugal. Amangan tukit din no, amin nga usaryon ila ko nan. Ay, day tangarod gayam. Awan lang arudan trabaho na. Adala ang boarding house mi nga gun online sugal. Nga maaramid na pa'y nga agila ko iti gamit. Ay no, ti awanan ba rin a lalaki? Si kantumot nga men. No apay nga men nga iso ti pinilim. Gwapo mo ta, nga manugal may. Konsumisyon laang ti itid na ken ka. Ah, ultimo kaldero, ilakonan ka pala iti sugal. When friendship, isumat timbaga ni mayang kanyak, edi kalman. Ah, una yan. Sa pala kumaantag na kamata ni Mayang, iti kas niya nga raramidan nga Ramon. Ay, no, agnakem ah. Inton ko, saan tulangan ang gamit, ilako na. Ang mga nuuran ni Mayang, ilako na, ang kapulang iti online sugal. Ha? Ay, si kakit di mo't. Saan mo't ah? Nagalas at talaga ti ugalim, Ramon. Idi na minsan nga aldaw, kaldero ti inlakom. Sa ita, inlakom manan ti takore. Pasitsya, kalawa man, awan kami na puros kwartakad. Anya, aglablabas kan. Sa nabalay, tanong mga bagak iti sugal, gumatang agto iti kabarbaro at akore, kan kaldero. Tamang namnama kapaylaang ang mga abak ka. Anya ka matan, ininutan ama ibus ti usar, gapo iti kasta nga aramid mo. Ha? No kastamlatan, nasaysaya at laangan mo agsinata. Agsublikan ijayan ti inam. Anya ka din na itang ibagbagam. Saan ko mapatakasta? Naibusan ti anos ko kan ka. Awan sir bim a lalaki. Agbababawi akon anang aklon kan ka. Sinalbag ka kit di. Anya? Ay, naapaw na yun na kinalusyang mo, mayang. Ah, ninanamat. Kaumay, kita manday talangam anak ko. Kas kalatay ina anaganag iti may sa dusina. Ah, anya. Ay,
No pinilim tumong ngamin ni Ramaw na manugal. Anya ngay ita. Day talag kun si mission ti kukwa umaon. Ay, awan nga ron, nana. Ay, nagalas matgayam ti ugali na. No kumata ni Pedro ti inaklon mo iday. Aday nasaya at kuma. Ha? Ngam, sayang. Tasan mo ngamin nga isaw ti pinilim. Ay, Ay, kaala. Ay, isi na mong dayjay aramon. Tamagan no sikat ti isaruno na nga ilakaw no awanan ti isugal na. kunak no asino ti masabat ko ang nakaubba iti ubing. Si kamat gayam Pedro. Awan, siya nga rod. Mapan kami man niya pagtabtrabahuan ni bagat ko. Ha? Itulod mi na ito'y kanan na. Ay na, nagswerte mo ti asawang Pedro. Talaga nga ubba-ubbam pa'y ta anak yo amang itulod iti kanan na. Ay, uwan na. Sika nga eh. Kumusta kayo matang kan ni Ramon? Damag ko ka na yung nagsugsugal. Ay, wan Pedro. Saan ko nga ilibak ti kasjay nga ugali na. Kinapuno na. Agbababawi ak nga rudan anang aklon kan kwa na. No amok la ko maakas jay ti palakam na kanyak. Sikala ko man tinaklon ko idi. Anya? Awan matgayam na saya at nga ipay na. Pasig asakit ti ulo. Di kasayatan nga ramidem. Isinamon, ita ta saan kayo pa yan nagkalaysa. Awan masakbayam ken kwa na mayang. Pangasim ko mga bata. Saan nakapanawan mayang? Agsinatan, tapno maaramid mo ti kay kayat mo. Kan mailakom ti amin akayat mo nga ilako. Anya? Awan na saya at apagtungpalan ti biyag ko ken ka. Ay, jakon orayan asyak ti isarunom nga ilako. Isong agsinatan. Mayang. Awanan ti adu asaw-saw. Ala, kalaam amin nga usar mo ta pumanaw kan. Uno saan? Ilako mon. Ay, no amok la kumakastoy ti aramidem kanyak. Ni Pedro la kumantinaklon ko ide. Saan asika aman nugal? Anya? Agsinatan! Tapno agtalnamat ng tibiyag ko. Salbag kakit di! Ay, nawaw! Awan tinasayaat nga itdan ti sugal. Malaksid asurwan na kang agulbud, masulisog kapay amang ilako kadagiti kagawaam. Nga isuntumetan ti saan nyo apag kinaawatan iti asawam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumusta nga ilakay? Adda ka dimot lang tinasingir mo abayad tinateng tayo? Adda! Manungay? Di mo saludsuden numano. Siya kung timang idulin. Ay nawaw, ang mga nukum-kumpurminto manen ti pangigas-gastong sam. Awan ka di ti panagtangak mo kanyak, bakit? Ammo kun ti ugalim lakay.
Sa bali itan, bakit? Ibagam lang naman o, tikas sa pulam, taitod ko. Kita ma. Ang mga nudi mo manin mapupuutan kat maibusto manan. Wen, kunak lang arudan. Dagulit kamot. Nasalaw ko ni Pari Ruel di tadala na itay Mariwena. Panagkunak nakasingir mananday jay. Ay nawaw. Kasanumat ana mo Mari Clara. Wala, tamayat ti isem na. Sapay ang bukbukol ti bulsa na, Mare. Ah? Una niya. Di na mo ngamin kayat nga ibati Mare. Masapul ka numot nga ibulbul sana. No apay nga min asaan asikat ni mangidulin, Mare. Inton kon maibus mananday jay. Di namot nga rud kayat Mare. Isok ka nun ti makaammo. Ay narigat ti kasta, Mare. Kasanaw no maibus ti bayad tinatengyaw. Di agbak to zero kayo manan. Ada ka ba, pare Ruel? Agsat naman mo, pare Henry. Kasing-singan mo sa manayin, pare. Ha? Gusto ka, pare. Kita makat ni. Ang bukbukol ti bulsak. Sigurado asag sa nga ribot ang bulsang, pare. Anyak pa nga, pare. Ay, kahit. Ang palitsun ka nga runa na, pare. Turay litsun manuklaan mo isaw. Dahil talaga yan. Awan parikot no may papaniti dahi tabanag. Sige, sikanti mapan gumatang. Keep the change, pare. Ay, namaw. Agyaman ang pare Ruel. Naipusan ti harang kay naman ta, pare Ruel. Sana pare ko dahi ta, pare. Mapantago nga ta nga. Nangarigap samat ng ti tersena. Nasapa pa may. Ituloy tatyag siya ti jay. Mabitla nga ron, supot ko tinabate apulutan ta pare. Sanan? Agpaluto tanto iti tersena. Wala ka ron ti plus life, tapno na pagsilaw ta pare. Sana nakasapulan. Makadanon tayo jay nga ureawan silaw ta. Sikakit di may. Saan ko nga ron nga lain, tapno sa ngay supaya may ikaman. Agringkan, pare Ruel. Hoy, pare. Agringkan, tanay. Nagsapa mat nga yaman. Ay nawaw. Ano't orasan? Saka mo. Nabati ti cellphone ko iti balay. Agawitan pare. Nakaturog damat nga yan iti igit ti talo na yun. Ay, saan pa'y pare? Kasla dakayat ko apapanan. Sa dino pare? Anya nga tanong agpailita. Apaisili. Mapantag pasyar Namayag mo't kan asaan taan agpasyar. Awan ka dito rami-dami ti garden mo pare. Awan pa, tasan kami pa iba't anak kamula pare. Intun sumaruno alawas tulatan. Ay nawaw, sa dino tinagapwan kat bigbigatan, Mariwena. Iti ayanda pare Henry Mare. Saan pa'y ngamin anagawid da Arwel? Ay, talaga asaan ang matatao ijay balay no adda kwarta nga igem na. Sa dino kay tinagturugan na, Mare. Day tangarod ti jak amo Mare. Awan met ti tao iti ayanda pare Henry. Amangan kit dino ginastos dametten ti bayad tinateng mi. No apay ngamin nga intugot na amin, Siyempre, kayat na amakit-kita dagiti tattao anapuskol ti kwarta nga imbulsana. Day tamot ti paglaingan na, tagpalastog. Ay awan, Mare. Talaga nga agbak to zero kayo manon, no kasta. Day tangarod ti makauma Mare. Kanayon na nga ibaga asaanen a maulit. Ngamay na, aging gaita, isulat tamot ti mapaspasamak. Ay sus, sapay nagrigat ti aggarden, Mare. Kontenton samot piman iti adda ka sa saad mi ita. Aggarden, agsingir, no maibos, aggarden manen. Ay sus, agbambanog kay laang no kasta, Mare.
Awam nga rod maurnong yo. Awan at talaga taggagatil ti dakulat ni Ruel amang igastos iti bayad tinateng may mare. Ay na, nagmayatan ti biyag mo, Ruel. Sa dino, tinapnapanam iti manu nga aldaw, Dayta ti bagbagakan ka. Nuad da ti kwartam, ay na, kumkumpurme ti papapanam. Di ka matan matatao dito'y balay. Kasangsangpet ko lang. Di mo pagbasuraam tilapayag ko Di mo ibaga nga inibos mo ti bayad tinateng tayo. Adda pa'y nabati, bakit? Adda pa'y 1,000. Sa nga ribo laang, sa dino nga rod tinangipanam iti daduma, kinan mo? Di ka pa'y agyaman, tadda nabati. Adaangam day talaan. Di bali agmula tayo tumanin bakit? No adda mula tayo, di adda manin may lakaw. Hay, kastalakit din akanayon. Agbak to zero tayo manan. Hay, makauma ti kasta akanayon. Agsingir inton may boss. Back to zero manan. Awan lang pagbaliwan mo ti kastoy akasasaan. At naman ti saludsudak, pare Henry. Ano na ito, Mariwina? Sika ti kadwa nila kay ko anang igastos iti kwartana. Husto ak ka de. Uwan, Mari, siya ka ron. Naimbag ka pa'y. Nakaraman ka. Ay nawaw, sana sakti pang ibagami ti kasta. Ni Pari Noel, tinagboluntaryo nga gastos. No apay mat asur-surutem amin nga ibaganakan ka. Saan may, Mari? Tinapuno na. Nilakay mo, tinagpilit. Nag-set kami dito balay. Pinikuan, napan kami ti Tersena. Sa kami man nagpailay. Ay, nawaw. Apay ati ka pa nagpalaswi na bakit? Apay, awan mo tamok apapanak ita. Imbagak mutken ka ngagmula tayo ita. Sanan, masadutak amapan. Ay nawaw, iti anya aga po. Mapan ka tasi kamot tinalaing amangi gastos iti bayad tinateng tayo. No adda kwartam, apaw! Di ka matatao dito'y balay. Ngam no naibusan, da tao manen ti kakaasing agtrabaho. Gimatangak matiti masapsapol tayo dito palaya. Dakdakkel pa'y ti sinayang mo akwarta, ngam ti ginatang mo para dito'y balay. Manaw ti nyawat mo kanyak, sa nga ribulaan. Imbes nga adda ti urnong tayo, awanan taginastos mo mat. Ita, anusam ti agtrabaho asikalaang. Nakamisuot mo't ni Pare Ruel alimabas iti paraangan mi itay, Mariwena. Nagapa kayo ka de? Pinagsasawak piman itay, mare. Apay mo't Mare. Tamapan kami kanumanin agmula. Anya? Isupay ti makaungat idijak kayat ti sumurot kan kuana. Anya nga rod ti plano mi itangay, Mare. Ag kanya-kanya kami latan iti kwarta, mare. Agsapulak-laangan iti pagtrabahwa. Isumot laang, awan ti ganas ang mabambanog nga agtrabaho ijay garden, tawan mat nga rod ti pakakitaan na. Dahito lang, tinabatingin na po, bakit? Numabisin ka, agluto kamot. Nabanugak anak ipurdiya. Anya? Ano tasaan laang mat asika ti mabambanog. Amumata siya lang tiyag-trabaho iti garden. Apay, adi ka nagluto. Ay katanusam kas nakunak itayon, nakipurdiya akmo. Nagregat tagsibog no awan ka bakit? Makabanog. Ano sam kunak lang arudan? Di mo ngamin amo ti mangidulin iti kwarta nagrigregatan tayo. Enjoy now, reklamo later. Ay, nawaw. Apay asika lang, ti agtrabaho, Ruel. Narod na nang. Ti asawam ngay. Di na kaya ti tumulong. Apay ka now. Tsaka mo na nang. Nagadong may bagbaga na. Ay, saan na mabalinti kasta?
Rumbangag tinulong kayo at agasawa kayo nga raud. Anya nga ron ti maramidak, no di namat kayat. Bayam, kasaritak tumanday sa awena. No saan kayo nga agmula, anya nga iti ipakan niyo kadagiti ubeng. Agtugaw kayo pa'y nanang. Agyaman na kwena. Anya ti masapul yo, nanang. Imayak ta kayat ka makasarita. No apay mapiman adi mo tulungan nila kay mo agtrabaho. Deserve na dayta, nanang. Ay saan anasaya at ti kasta? Kaasi dagiti ubeng no kasta ti kapanunutam. Siguro kurang manen ti istorya ti asawa kada kayo. Amuyo kaday. Nagsingir idinapalabas a bulan. Ngem imbes nga ipadulin na kanyak. Saan? Taginastos da iti konsintidor akong pare na. Anya? Panagkunayo, nanang. Asino mati maayatan at tumulong nga agtrabaho no kasta lang ti asawa? Saan ang matatao dito'y balay no adda kwarta na? Saan nala malagip ti agawid no naibusan? Agtugaw ka, tagsarita ta itinalapat si Caruel. Anya man ang timbasol ko bakay. Imay ni nanang dito'y balay itay. Anya manan ti inistoryam kan kwa na, Siyak manan ti dakas? Una, tas anak mo ta natultulungan. Ambo mamarigrigatang datao. Alisto ka ngagpatulong kanyak no adda ti trabaho. Ngam no may papan iti kwarta, ay na, awan mati ko nam asaludsudan nak. No anya ti aramiden ta iti bayad tinateng tayo. No, di mo kayat di saan lang. Basta paggudwan ta tigastos dito balay. Sana mabali na sa klahe. Una, day talaga yam. Inal daw samatan nga agungungot ka, Mariwena. Ay, agburak nga rod ti darak, mare. Tunggal mapanunot ko ti inararamid day ta arwen. Agsarita kayo manen, Mari. Maurnos yu pa'y mat siguro day ta? Kasano, kat di na aklunan ti kamalina. Iso pa'y laang ti na pride mo. Siyak pa'y laang ti karkaritan na. Ha? Ti ko na siguro kat jak kabailan ti makipurdiya. Kasla napan pa'y ni Nana Yoli iti ayan yu idikalman, Mare. Una, ta incomplete manen ti istorya day ta arwel. Siyak manen ti pinagbalin na adakos. Nakasaritak ni bakit mo idikalman. Kat amam na niya ti kunana kanya cruel. Anya na lang. Di ka kano matatao ijabalayaw no adda kwartam. Saka la kano agawed no naibusan. Tidakas na, kwarta ang nagrigregatan yo piman tigas gastusam. Imbes nga ipadulin mo kang bakamaw. Na lang. Sikat ti mali anak ko. No siyak ni Wena, talaga sumadutak matlaang ano kasta. Agmula kayaw, inton agsingir kayo. Saysayagam ti kwarta kadagiti awan kaes-es kan na abanag. No maibaws, back to zero kayo manan. Saan mo takanayon, nanang? Amom anak ko, saan anasaya at ti kastang aramidam. No adda ti bayad tinatengyaw, iplano yu analaing Ibang kuyo no isaw, wano saan, usaran nyo apag negosyo, tapno adamat pakakit-kitaan ti pagbambanugan yo. Wala, uwanan, nanang. Sikat agpakumbaba, tas ikamat gayam tinagbidot. Agkagatal ti dakulap mo amang igastos iti kwarta nagrigregatan yaw. Ay, nawaw! Di mo gastusan ti kwarta kadagiti banag nga awan met kaas-askan na. Agplano kayo kidi anaimbag kini bakat mo. Iti kasta, kat saan ang masayang ti kwarta ang nagrigatan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo partgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino nga, iti papanam ading ko. Ang kurek latan iti da dumadjip manang. Mabalin pa'y mat. O sige, agtugaw ka kiti. Ano saklatan ti aguray? Narikat ni magsiksiksik. Agtugaw tayo ko mga minanasaya at kakadwa. Tapno makatugaw mat, tidado mapasahero. Agpapada tayo mat nga agplete. Ay nawaw! Itay pa'y asao ka asao dita. Siyak samot ti patpatamaam. Anya klase ti panagtugaw ti kayat mo aya. Nalawa di tayan mo, ading. Di mo ka di makita ang naipit kamin ditoy. Ay nawaw! No makapagsao ka, kaslakukam to'y jeep ah. Ay, di kaya gapa. Ay, bumabag lang tap na awan gulo. No makapagsao ko namlan asino may. Siyak ka di tipat patamaam, Ti panagkunam ka day, kat sa anak anapabainan iti panagsasaom ah. Day tangamin ket ti madikada tayo a pasaheros no maminsan. Apay kumakit agbaybayad akmat. Palalo ka mat. Wan, nagbaybayad kayo. Ngam agtugaw lata na sayaat. Tapno adamat pagtugawan ti pada tayo a pasaheros. Di mo ka di makita amat-mat nagpiman ti ubot ti pada tayo a pasahero ita. Kat, basol ko pay. Nukasta kayo gayam, di yo bagay taglugan iti jeep. Kastagayam ah. Yan na, anay ko! Sino ka kumamang ipungot kanya, Ay, pasamak dito. Pero yan, pagsarili kayo. O sino tinang ibagang agpinlungot kayo iti jeep ko? Ay. Di kay lagpain. Anya nga oras ti robot tayo aya Tata Jimmy. Urayan tayo dagiti nakatugaw iti Francis. Di ba, lay tawan pa'y mat alauna. Katawagan nyo ida taagawan da. Masurunak iti bakit akaabay ko. Saan nga mila nasaya at amakyap-apa ka iti pada mapasahero? Sapay ano tinakakita nagpinlungot kayo iti dadya nga anghela. Kasanumat nga min tata. Nagado nga ibagbagana. Kunamlan asino mga agsasao. Inton maminsan, agtugaw ka nga mina nasayaat, periyang. Ay nawaw. Ado dagiti pasahero ang nakakita, kat si kakano ti kamali. Di ka nakuntintaw, impungot mo pa ilaang jay tao. Kita bakit nasugat ti rupa na. Ay kagungguna na. Agpakalaing tumat. Kunaklakit din no nagrubaten ti jeep. Saan pa'y Mari Blessy? Ket, apay arimor ka ngay maray. Masurunak nga rod mare. Anyat na pasamak aya. Kunamlan asino nga agsasao dya bakit akaabay ko. Bakit? Asino bakit? Ti kaabay ko iti jeep ah. Masurunak launay. Siyak pa'y laeng mat ti patamaan na. Ay nawaw. Anya timbaga na aya. Apay akas taunay ti unget mo maray. Agtugawak ka no anasaya at mare. Day tamo lagayam. Anya ngay ti pagsakitan tinakam mo. Maditi tono ti boses na anang ibaga mare. Orayak la na pabainan itay.
Impungot ko kit din, ah. Aywan gayam. Agsino ka ta iti pagtugawan inton madamdama. Ta talaga ang mabusorak iti dayjay abakit Angela, mare. Adda akon, miya anak ko. Ay, nawaw. Apay akas na tilangam anagawid, mami. Nasugat pa'y tarupam. Ay, adda nga rod na kaapak, miya anak ko. Ah? Asino, mami? Peryang kanumat tinagan na. Binagaakla ang mat ano mabalin, katagtugaw na sayaat. Tapno makatugaw matipada mi apasahero. Ngam kasta unay kit din tiungot na. Una yung tikas ta nga inaramid na kada kayo, mami. Ay, kuskusilapan nakpay nga rod. Taganumat day ta, mami. Dita kabangibang abarangkay. Isumot tinakitak abim mabaan da iti kadwa na itay. Ay, nagrigat ti makiapapa iti kasye aklas iti pasahero. Managim bubukod. Di na panunutan ti padada a pasahero. Adaman kayat ko asaludsodan kan ka, Tata Jimmy. Anya na ita, blessing. May papan iti naramid ti gayem ko iti na minsan ang nagpasentro kami, Tata. Saan kayo ngaminan ang nakasarita iti dayding aldaw? Narigat ti agsaludsod iti sangwanan da. Taamangan kit dino ituloy da ti agapa. Sigun ka nagiti kaduwayo a pasahero, ket kamalay ni kumarim apiriyang. Nalawak ano tinagtugawan na, ket matmat nagtiubot ti kaduwayo a pasahero. Isa binagaanda, ano mabalain, ket agtugaw ang sayaat. Day tala ang gayam. Kasta unay nga ron tinanag kaw, hindi nakitat ngagpinpinungot dan iti jeep kaw. Una yun ni Mari Periang. Basol na magayam. Isopay lang kadaganas na amang ipungot itipada na apasahero. Naita nga ron, naimbag ata saan da nga intimanda. Iso na laang tama nga no ag-viral mo ti video da. Nakita ka nag-video ti kadwayo a pasahero. Mari Periang, nakita mo ka din tinag-viral a video? Anya video, Mari Blessing. Video yu iti pasahero ang nakaapam iti nagpasentro ta. Anya? Nukasta, kadagayam nag-video? Wan, isumo lang ang tinakunan ni Tata Jimmy kanya. Dinala ang dinakamat no asino. Ay, nawaw. Asino mat nga taday ta nang i-post iti video, me? Makitam day tamare. Di mo pa'y gayam nakita no asino. Na, buyaag man ta video nga ibagbagam, Mare. Aday tao, buyaam. Naimbag ko nam ta in-blurred na tirupa yo. Ay na, naglukon day tatao. Kasano numamuan nila kay ko day ta? Sapay dami account mare. No apay ngamin amakiap-apa ka. Naglawag asi kati ka maliiti day ta a video mare. Agsarita taman, periyang bakit? May papanitian niya to nila kay. Anya ti kaya tasawan da dya video. Anya a video la kay? Ay nawaw, di ka naging lidam mo. Amok, asikat ti aday ti da dya video. Ay, di ka din agungat la kay. Apel mo't nga impungot mo ti pada mapasayro. Di ka din mabain iti kas nga naramin mo. Saan akong ngagpalawag? Amok asyak manan ti pampanunuta makamali. Kat naglawag mo, binuyak ti buo a video. Kat naglawag asikat ti kamali. Agsagana ka, ha? Abangan sa pulin na katitao nga impungot mo. Buyam day to yung video, mami. Oh, iso day to itidakda ka matam anang ipungot kan ka. Saan ka di? Uwan, iso da ita. Adamot gayam tinag-video. Sapay blurred mat. Saan ang makita ti rupa yung? Bay amlat tanan ako. Sana bale ta blurred mo't. Saan mo't amakita ti rupa mi?
Saan mo nga idemanda, mami? Saanan? Isupay kit di atak-takan gastos. Wan mami, ngam agruam no di mo ikan tipagnakman na. No syakti da kayo, ikan yu itipagnakman na. Kitain nyo man tinapasamak di tarupa yo. Ay, tulungan nakman, Mari Blesse. Anya ang klase ti tulong ti kasapulam, mare. Except kwarta, Taamumot nga awan mo ti kwarta. Ay, agpatulong ako, mamare. Naskan ang makasaritak dayjay abakit Angela. Anya? Madanagan Mari. Amangan no idimanda tuki din. Adda ka din nag-message kan ka, mare? Awan pa'y matkit day. Nga madanagan nga ruden. Ni Tata Jimmy ti kasaritam. Iso ti pagsaludsudam no sa dino tinangibabaan da iti dayjay a pasahero na. Tagaamyanan siguro. Taim mo na tamat abim mabangam iso. Ay, wan ngagpaiso. Ni Tata Jimmy ti kasarita. Anya ti umay mo'y bagaper yang. Ay, saludsudak ko no sa dino tinangibabaan nyo iti pasaheros a nakaapak idi na minsan a nagpasentro kami, Tata. Angela, Uwan, Tata. nagakabangi ba nga barangay dayjay? Mabalin ka di nga isuro yo kanyak no sa dino ti balayda, Tata. Apay, anya ti masapul mo ken kuana. Ay, kayat ko laang ama kasarita, Tata. Agpasensya ako maitinaramidak. Ay, kit nasaya at ano kasta. Rumbeng laing nga tumawat kay ti pamakawan na. Tapno maaddan ka matitima ko na peace of mind. Isuro yung mga rug kanyak inton bigat, Tata. Ay, sapay saan lasyak tiyag biyahe ita alawas. At ni Andrew, amangan no saan na akabisado ti Ayanda Angela. Urayek tulatan nga agbiyahe ka manan, Tata. Sa dito ti papanam, piriyang bakay. Adalang napatag amapan ko gatangan ije sentro. Nay, kita aman na. Ay, nawaw. Apay ka di. Kita, tama nga na damanin ipungot mo rita. Na, no makapagsao ka matlakay, kasla amom ti mapasama. Tapno sigurado, agtugaw kami na nasaya ti jeep. Panunutam ti padam a pasahero tapno awan riri. Wan lakay, amok daytan. Palagi plaeng. Tanya nga ti amok. Amangan addan ton side B na dya video. Nakabahabain bakal. Si kamot ti lumabas, mare Piryang. Sa dino ti papanam. Ay, adalang napatag amapan ko gatangan ije sentro, mare. Kita ma. Amangan no addaman ti maipungot mo dita. Ay, saanan ang mapasamak dayta, mare Blesse? Ayun gayam. Nakasaritam ka din dayjay nga Angela. Ay, saan pa'y nga rod, mare? Urayag nga agbiyahe man ni Tata Jimmy. Taisuro na kanyak ti balay da Angela. Ay kat awagam amare. Una amon. Agsuri kan sakbay pa'y nga demanda. Manungal daw mo't tinapalabas, sipod na pasamak dayjay, mare. Anya nga iti amu tayo. Amangan no bigla amapan ni Kapitan iti ayan nyo. Alahuanan, mare. Sa pulat, ta dumawatak iti pamakawan ken kuana. Agpatuloy akon. Ituloy tanto ti agistorya inton maminsan. Agure ka. Nimat Angela ti sumuad. Sapay, kasla na dagsan ti awit na. Ay, anya nga tanutulong tapno makabawi akken kuana. Ay, nadagsan sa matawit mo, manang. Ha? Ay, tulungan kan. Ay, isaanan? Kabaulak mo't. Ay, amok nga aging gaitak na sakit tinakam mo kanyak. Gapo iti inaramid ko kan ka. Sapay la ko mga tamapakawanak, manang. Amom ka di, apilpilitan nak ti anak ko nga agdebanda. Nakita na nga minti naramid mo iti rupa. Ay, maawatak ti anak yung. Ang masapay la ko mata mapakawanak pa. Aramidek no anya ti paramid yung kanyak. Basta sandak lakit di nga idemanda. Ala,
Napakawan ka. Ngam kita, ama. Di mo ulitan ti kasya ngayon aramid mo. Kat numabalin, agtugaw ka na sayaat. No amom ajip ti pagluganam. Iti kasta, kat makatugaw mo ti padam a pasahero. Ay, uwan manang. Agyaman naklaunay ah. Ay, muto yan ti may nga ikubag nga awit mo. Tulungan ka na mangilugan. O, simbangpat kamat gaya man, mami. Amo ko, no taga-ano jay tao ang nakaapam. Taga kabangibang abarangay kanumat. Saan na masapol nga agdemandata, Mia anak ko. Anya? Naranaak ni Peryang iji paradaan itay. Kat? Kinasarita nak, di mawat iti pamakawan ko. Isu nga okay kamin. Tinulungan nakmatla ang anang bagkat kadagiti groceries agin atang ko. Sigurado kayo kadi, asan kayo nga agdemanda, mami? Wen, saan na masapol anak ko. Panag ko na kat nakaamiris mo't tanjay tao. Ay nawaw, nagmayati sa mo nagawid pero yang bakit? Wen tanakasarita kung tinaypungot ko idi na minsan. Naimbag ko nam ata naranak iti paradaan. Ay kat nasayat mo't nga rin kasta. Nagmayat man tirik naklakay. Intun maminsan, di mo nga minsakitan no kurihiran ti sabali a tao ti kamalim. Kan panunutom mo't pima, nagitipadam a pasahero. No kasta nga aglugan ka iti jeep, bakit? Wen lakay, amok daytan. Tay ko na nga road, share a seat, win a friend. No di mo amureta, ay awan talagang apanda ka nagitipadam a pasahero, bakit? Ay nawaw, English ka magayam itan lakay. Ay, nabasak lang mo't iti jeep ang naglugana kiti kalman, bakit? Ay, nawaw! Di tay agbalin ama naging bubukod. Panunutan tayo mat, tipada tayo a pasahero. Nang runa no tinagluganan tayo kat pampubliko. Iti kasta kat maliklikan ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.